Mu gihe cy'ubwami, igihe amagambo yavugaga ukuri kurusha inkota, havuzwe igisigo kivuga ingurube ariko idasanzwe bita indyohesha birayi. Iki gisigo si icyo gusetsa gusa, ni igitabo cy'ubwenge, igitabo cy'amayobera, igitabo cy'amateka. Igitabo cyanditswe na Musenyeri Alegisi Kagame. Cyumve mu ndirimbo igice cya mbere, ingurube yo mu ngeyo. Ingurube yoborwa n'abashumba bo mu ngeyo, rutihunza inzarwe isayo. Ingurube zanitse imirizo, rwamuturagara ku bijumba, n'igikoroto cyo mu bikoko. Igira ibikobokobo y'ubukombe, ikizihirwa isanga ibishanga, ikizimbaho inzarwe iganje. Ikahavurunga ijabo rikahaba, ikahacundagura bitaravugwa, ikavogereza ingurube ndo. Ikatengagura cyane ngo izimika ndaziache, ikahacogoza ihakonshoma, ikahindura amacamba, ikahavura kubisayo, ikaharya mahumutse, wayibyutsa ntibyumve, wayikoraho uyegereye, ikagusigaho isondo, ikagukwiza ishagane, yakure igitsure, ukirinda kuyicyura. Aho ishakiye gutaha, ukayikurikira iyo nyumba, ukayireba uko yateruye, ukayikunda mu ngendo, nijorwe mu ibondo, ukirinda aho yaciye ko hanuka bibi cyane. Ingurube yoborwa n'abashumba bo mu ngeyo, rutihunze inzarwe isayo. Ingurube zanitse imirizo, rwamuturagara ku bijumba, n'igikoroto cyo mu bikoko. Igira ibigobokobo by'ubukombe, ikizihirwa isanga ibishanga, ikizimbaho inzarwe iganje. Ikavurunga ijabo rikahaba, ikacundagura bitaravugwa, ikahavogereza ingurube nto, ikahatengagura cyane ngo izimika ndaziache, ikachokoza ihakonshoma, ikahindura amatamba. Ikahavura kubesayo, ikahayama umutse, wayibyutsa ntibyumve, wayikoraho uyegereye,
ikagusigaho isyondo, ikagukwiza icagane, yakureba igitsure ukirinda kuyicura, aho ishakiye gutaha ukayikurikira iyo nyumba, ukayireba uko yateruye, ukayikunda mu ngendo, tijorwe mu ibondo, ukirinda aho yaciye kohanuka bibi cyane. Wayireba itambuka ukayirata kuba itungo, wayikebukamo imihore ukayihongera ibijumba, uko yatendeje izuru kwiherezo ry'umutonzi. Ibyo wumvise si indirimbo isanzwe, ni ibya kera, birimo inararibonye, igicumbi cy'umuco n'imbaraga z'amagambo. Mbashimiye kuba mwashoboye kubona umwanya wo gukurikirana iki gisigo cyanditswe na Musenyeri Alex Kagame. Njye ukibagejejeho nitwa Uwimana Patricie. Abashya niba mwagikunze mwiyandikishe kugira ngo mushobore gukurikirana indirimbo ikurikiyeho yitwa Rukanguranya Ibijumba. Murakoze, Imana ibagirire neza, naho ubutaha, bye. Ingurube yoborwa n'abashumba bo mu ngeyo, rutihunza inzarwe isayo. Ingurube zanitse imirizo rwamuturagara ku bijumba, n'igikoroto cyo mu bikoko, igira ibikobokobo y'ubukombe, ikizihirwa isanga ibishanga, ikizimbaho inzarwe iganje, ikahavurunga ijabo rikahaba, ikahacundagura bitaravugwa, ikabogereza ingurube ndo